Yes, ndagusuhuje kandi ngo ikaze udasiba gukurikira Rwaneza Times. Uyu munsi makuru uyu munsi adasanzwe turanyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko kandi amakimbirane akomeje kuba menshi cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ndetse reka ubwire yuko Depite Claude Misare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Minisitiri w'Ingabo nyine za Kongo gusobanura irengero ry'aya mafaranga arenga miliyoni enye z'amadolari. Bivugwa yuko aya mafaranga atangwa buri kwezi mu buryo bwo gufasha Wazalendo n'ubundi mu kazi kabo ko gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore yuko ngo babaspendingaho amafaranga arenga miliyoni enye z'amadolari. No kuvuga ngo aya mafaranga uku kwezi akaba yaraburiwe irengero, ndetse uyu munsi wa none hakaba hari kubaho amakimbirane, dore yuko bari gushinjwa nyine kubambura aya mafaranga y'uku kwezi kose. Ari nabo byaturutse rero kugira ngo uyu mudepite wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajye kuba yashinja Minisitiri w'Ingabo za leta ya Kongo gusobanura ahantu aya mafaranga yaba yararengeye, kugira ngo bigere ku rwego nyine abangaba bateza akavuyo bakanateza imyigaragambyo. Misare Claude uhagarariye teritwari ya Uvira mu nteko ishinga amategeko, reka mubwire ko ejo aribwo yatangaje ko abarwanyi ba Wazalendo nubwo bari ku rugamba, kandi hakaba bivugwa yuko buri kwezi hasohoka miliyoni zirenga enye z'amadolari nk'ubufasha nyine bwo guha aba barwanyi ba Wazalendo aho bari ku rugamba. Imibereho ya benshi muri bo ntabwo igaragaza yuko rwose ubu bufasha bubageraho. Imirwanire yabo ndetse n'imibereho babayeho aho bari ku rugamba ngo ntabwo igaragaza yuko ubu bufasha bw'aya mafaranga aturuka mu isanduku ya leta buri kwezi abageraho nk'uko bikwiriye. Mu ibaruwa yo ku itariki 17 z'uku kwezi, reka mubwire yuko aribwo yandikiye Minisitiri w'Ingabo asaba yuko abashinzwe kugenzura aya mafaranga bagaragaza imikorere yayo ndetse bakagaragaza n'imicungire yayo, niba koko ayo mafaranga uko asohotse ariko agera kubo agenewe ndetse nk'ubufasha. Muri iyi baruwa kandi yasabaga ubusobanuro burambuye, asaba ubusobanuro bw'ukuntu ayo mafaranga akoreshwa n'abayacunga cyangwa se n'abantu nyine bashinzwe gukontorora aya mafaranga asohoka mu isanduku ya leta ya Kongo buri kwezi agiye gufasha n'ubundi izi ngabo cyangwa se izi ndwanyi za Wazalendo aho bari ku rugamba. Muri iyi baruwa kandi hari aho yagize ati Wazalendo babayeho mu bukene kandi mu by'ukuri baritanga cyane kugira ngo barengere igihugu, ariko mu by'ukuri bakaba babayeho mu bukene mu buryo budasobanutse. Bivugwa yuko buri kwezi hasohoka miliyoni zigera kuri enye zose nk'ubufasha kuri Wazalendo, ariko kugeza uyu munsi babayeho mu bukene. Uyu mudepite kandi yavuze yuko afite inshingano zo kubaza leta kugaragaza uburyo uyu mutungo wagenewe Wazalendo ukoreshwa, cyangwa se uburyo n'ubundi iyi nkunga isohoka muri kano gasanduku ka leta buri kwezi uburyo ikoreshwa n'uburyo icungwa. Yavuze yuko biri mu nshingano ziwe. Ibi nakubwira yuko kandi bibaye mu gihe bamwe mu barwanyi ba Wazalendo bakoze ibintu bimeze nk'imyigaragambyo cyangwa se bimeze nk'akavuyo, bakajya bashyira amabariyeri ku mihanda, bagatangira kwaka abaturage ibintu byabo cyangwa se imitungo yabo, ndetse bakabaka n'amafaranga. Ubwo aho ngaho ni mu Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho bagiye bashyira amabariyeri ku mihanda mu by'ukuri bagatangira kwaka imitungo imwe n'imwe abaturage, ndetse bakanabaka amafaranga kubera ubukene buri kuvugiriza mu ngabo za Wazalendo. Ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bwashyizweho na leta bwamaganye imisoro itemewe ndetse bwamaganye n'izi bariyeri. Ibi bintu bivuga yuko biba biri gukorwa na Wazalendo mu by'ukuri, kandi bimwe muri byo bitanemewe. Ariko reka nkubwire yuko ubuyobozi bwashyizweho na leta bwo muri Kivu y'Amajyepfo aribwo bwamaze kuba bwakwamagana izi bariyeri zishyirwaho na Wazalendo ndetse n'iyi misoro itemewe ishyirwaho na Wazalendo, mu by'ukuri bitari mu mategeko n'amabwiriza. Ariko kandi reka nkubwire ko ku rundi ruhande ubuyobozi bwari burimo buragaya ndetse buvuga yuko ibi bintu bibangamira abaturage ndetse bikanabangamira abakora ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abacuruza ndetse n'abambuka baca aho ngaho Wazalendo yari yatangiye kuba yafunga ndetse ihashyira amabariyeri. Ku rundi ruhande ariko reka nkubwire yuko ihuriro AFC M23 yagaragaje yuko ibikorwa byayo muri Minembwe ari uguhashya cyangwa se kurwanya ubwicanyi nk'ubwabaye Gatumba. Reka nkubwire yuko abantu muzi neza ibyabereye Gatumba mu Burundi za 2004 murabizi ibyabahabereye. Ni muri ubwo buryo rero AFC M23 yagaragaje yuko igomba kurwanya ubwicanyi nk'ubwabaye rero icyo gihe nyine. Reka nkubwire yuko kandi umuyobozi uhagarariye iri huriro AFC M23 Bertrand yatangaje yuko imitwe nka Wazalendo, abacancuro ndetse n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abangaba rwose abashinja ubwicanyi ndetse abashinja kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Minembwe, kandi ibyo bitero bigamije kwica abantu mu buryo neza abantu bapfa
bapfiriye Gatumba 2004. Umuyobozi wungirije wa FCM23 reka nkubwire yuko kandi yongeye gushinja ingabo za RDC ndetse na Wazalendo yewe n'ingabo z'u Burundi tutibagiwe n'abacanshuro b'abanyamahanga. Reka nkubwire yuko yongeye kuba yabashinje n'ubundi kuba bafunga ndetse bagashyira mu kato Minembwe mu buryo bwo kugira ngo bicishe abaturage baho inzara ndetse babure imiti ndetse babure ubuvuzi, babe bapfa buhoro buhoro, babure ubuzima nyine babiciremo buhoro buhoro, dore yuko ngo bakomeje kugaragaza ibimenyetso byo kubashyira mu kato kugira ngo babice buhoro buhoro. Kandi mu by'ukuri FCM23 y'ubwayo yitangarije yuko igomba guhashya uburyo nk'ubwo bwo kwica abaturage mu buryo bapfiriyemo za 2004 Gatumba. Bisumwa Military kandi yagaragaje yuko leta ya RDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo umugambi bari bafite ari ukwica abanyamurenge ndetse bakabica neza neza mu buryo babishe mu myaka 22 ishize mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, aho yagiraga ati iyi gahunda cyangwa se iyi politike yari igamije cyangwa se yari igendereye gutsemba abaturage, ariko kandi iyi gahunda bafite cyangwa se ino gahunda leta ifite yo gutsemba abaturage yari ihagarariwe na leta ya Kinshasa, ariko kandi igomba kuba yahagarara. Ubwicanyi bwa Gatumba bwatangiye mu ijoro ryo ku itariki 13 rishyira ku itariki 14 Kanama 2004, ariko reka nkubwire yuko abagera ku 166 bahasize ubuzima, naho abagera ku 106 bo babasha gukomerekera n'ubundi muri biriya bitero byabereye hariya mu nkambi ya Gatumba mu Burundi. AFC/M23 yo ivuga yuko hagomba kubaho amateka cyangwa se ayo mateka yabereye n'ubundi Gatumba agomba kuba umuburo wo kuba hahagarikwa cyangwa se bagomba kurinda nyine kuba hakongera kubaho itsembwa ry'abasivile rimeze nk'iryo ryabereye Gatumba. Sinasoza kandi video nakubwiye yuko umutwe wa Zalendo ari wo mutwe witwaje intwaro wonyine ugaragaza intege nkeya mu gihe cy'imirwanire nk'iyi ngiyi, ariko kandi sinabura kukubwira yuko Wazalendo ijya yifashisha amabariyeri ahantu henshi, ikunze kwifashisha bariyeri ahantu henshi mu mihanda mu buryo bwo kugira ngo bake abaturage ibyabo ndetse babake amafaranga, ariko kandi reka nkubwire yuko ibi bintu bigayoha cyane ndetse bigafatwa nk'intege nkeya ndetse n'ubukene bukabije cyane muri bo. Ibi ngibi rero byatumye habaho amakimbirane ndetse binatuma minisitiri uyu nguyu w'ingabo abazwa ndetse anaryozwa ubutungo wa Wazalendo ubugamije kwigeraho buri kwezi urenga miliyoni 4 z'amadolari, ariko mu by'ukuri bikagaragara yuko ubukene aba bantu bafite ngo uyu mutungo cyangwa se ubu bufasha butabageraho uko bikwiriye. Ibyo byateye rero uyu Depite Korode kuba yakurikirana cyangwa se akabaza n'ubundi abantu bashinzwe uyu mutungo kuba wagera kuri Wazalendo bakagabanya gushyira amabariyeri ndetse no guteza akaduruvayo mu mihanda mu buryo bwo kwangiza amahoro ndetse n'ubuhahirane busanzwe bukorerwa ahangaha n'ubundi muri RDC. Reka nkubwire yuko rero ahangaha uri ari kuri Gwaneza Times, reka nkubwire ko inkuru zacu ari akagaruka ndetse ari agahoraho. Niba wakoze subscribe tugomba kubana mu biganiro bya buri munsi, nawe ubaye utarayikora nagushishikariza kuyikora rero kugira ngo ujye ubona inkuru zacu umunsi ku munsi. Ngiye gutegura ngana kugeza unyitembere mu wa kabiri nk'uwa mbere mu badukurikirane ko tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.